Dr. Himanta Biswa Sarma Minister Sarpu Semikideng Minister Ham Phangalong Bangkri Plikipon. Difu Circuit Hosalong COVID-19 Patak Chirok Togamay Kangni. Kardom, Karbi Prime Time along Penny Leaders in Joint Ticket Herpi, non Birtang Don Pen Arjuitha. Krip Huangding Assam Legislative Assembly Minister Sarpo ki khiji aphan Dr. Himanta Biswa Sarma Aruni Phai Kepani Guwahati Rongsupi Sankardeva Kalashetra long Semideng Pontanglo. BJP Asongpen Dr. Himanta Biswa Sarma Prime Minister Sarpo Thing Puamin Taram Edaphi Aruni Phai Kepani Guwahati Rongsupi International Sankardeva Kalashetra long Dr. Himanta Biswa Sarma Sarpo ki khiji aphan Semitang Pontanglo. Assam Minister Sarpo Simi Kuri Kideng Amay Pialong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen Adi Sangho Executive Member Tum Chitongdon. Dr. Himanta Biswa Sarma ki Japonjia Sorkar Long Minister Riso Kilongdon Bangkri Priya MLA Tum Menlake Ranjit Das Atul Bora AGP UG Brahma UPPL Parimal Sukla Bedia Chandra Mohan Patwari Keshav Mahanta AGP Dr. Renuj Pegu Sanjay Kishan Jogen Mahan Ajanta Nyok Ashok Singhal Pius Hazarika Lapen Bamal Boro Minister Sarpo Amen along Karbi Anglong Pen Klangundela. ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করি। যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰীস্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ Difu Circuit House along Aruni Phai Kepani COVID-19 Patak Chirok Togamay Padusi Phere Mimi COVID Avorpin Kachingrai Thekji Aphan Mas Kena Kinang Sodalam Kachingwai Aklong Palida. Karbi Anglong District Deputy Commissioner Chandra Dhwas Singh Hachipaham Phupon Pen Aruni Phai Kepani Difu Circuit House along COVID-19 Aputhak Chirok Togamay Padusi Laso Kiso Pen Kachingrai Thekji Aphan Mas Kena Kinak Sodalam Kachingwai Aklong Palida. Difu Rong Sopia Hithialong Corona Vur Kangdang Che Angring Chingkrak Daga Puthak Mailong Chingwai Dam Thu Chojor Chulang Anglon Pen Corona Kachunglong Leji Aphan Kula Chojor Chulang Kido Anaham Phang Mas Kena Kinang Sodalam Ta Chingwai Dam Thu. Karbi Karba Kasu injured Sumila Rong Hang Pia Pan Roha along Kanghon Kajinso Odadur Avi Pinpen Apran Karmuda Patak Pini Rong Hang Rongbong Karbi Richo Dorbar Long Karbi Richo Pendanglok Senot Miji Kathar Sarpola Pen Pin Pomar Doan Pen Kachiki Mojamik Paman Ponsi Horbongar Nam Pupen Ahirjumike Hang Piduna Berta Peranki Hundor Kropen Bertang Pale. Kalitang Sumila Rong Hang Pia Puthak Karbi Richo Pen Mai Chipahim Puponsi Sigjit Pen Kachingki Chingwai Padupon Penangan Chingki Chingwai Pen Lamrai Kiri Paduponsi Sorkar Phan Chuningri Padupon Laki Sumila Rong Hang Pia Phan Apran Karmuda Bang Phutum Phan Kok Tharadai Pibek Nangji Sumila Rong Hang Pia Hemasor Tumphan Sika Lak Thongkep Pinangji Angtan Lokachari Dam Karbi also Maratum Phan Law and Order Hin Pen Raikom Pinangji Kidodang LP School along Nonamat Dorplup Thanbang Anghoi Pek Nangji Lapen Kechia Hema Lokapachari Amen Pen Usumar Ki Pondera Bang Phuphan Ritarlip si Insai Nangji Puhenlo. Itum anam akum hangsi itum anhoron patamla nasi so karon ateng si ala bahannya parok atum kelak tungke vir dadang pong badang bo kok that pepunang seter pepunang kalam pecokonang mi ne man vir klung vir dadang bo
pusi itum lag rahang bong rorak ricu penang lok senol mi doan itum horon rapelo asi itum panikelang lem apal mangga lang tum ke bahini kaculang ram atung ke vir vek nang po buwek nang po lage huni kreni pensitala pivir dat pangboda nang po pusi itum horon patam lo Haro atum nilitum lat keti simla rong hang pi aparman arnam rom pi pon lo to arnam ka dom bang kel nitum ke rong nam rubal nam long ri long pa than theli atom han dan par ju pon lo la sila so simla rong hang pi phan ka chulang rem pen ka pe thi abang po so atom phan ke kok that pi vek nang ji la pen arnam bisar vek nang ji putin nitum ke karbiri chu pendang lok anam pharo pin pomardoan nitum ke horbong pen hai hang pisi anam pharo mate anam atum anta than theli longri long padar nam do anta rong nam rubar nam longri anam long par nam anta lapan pabir pamanun popusi nitum ke horbong nam anam pharo pen hang pi pon lo National Highway Authority for Infrastructure Development and Corporation Limited hinpen aruni phai ke parni Karbi Anglong Deputy Commissioner NG Chandrodhwa Singh Harideng Karbi Anglong arat phan panongsi ambulance hun kipi pajerteka non pirthe adang along kachithang plup corona war hut kiso tumphan ke pon ke wan ki joy ke je phan National Highway Authority for Infrastructure Development and Corporation Limited hinpen ambulance hum NHIDCI General Manager Rajiv Gratan Kathyalari dengpen Karbi Anglong Deputy Commissioner Chandrodhwa Singh Harideng kipi pajerteka मैंने जिखिनी सारी मेरे चीफ सेक्रेटरी सारे दिया गाइडेंस के लिए फुली मानी चलि आसो आरो आमार डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल तो आमार कंटेनमेंट मेजर्स किनी इम्प्लिमेंट करार कारणे आमी ब्लॉक लेवलते आमी कमिटी किनी बहा आछे टाउनते आमी जिखिनी कोविड एप्रोप्रिएट मेजर्स बिहेवियर केना मास्क ना पिंधा सैनिटाइजर यूज करा दुकान दुकानते 5 जनके बेसि नखमवा এইবিলাক ইমপ্লিমেন্ট কৰি আছে আৰু যোৱাকালিলৈকে আমাৰ 476 পজিটিভ এক্টিভ পজিটিভ কেसेस आर देयर इन द डिस्ट्रिक्ट আমাৰ মৃত্যু এতিয়ালৈকে 2 জন অফিচিয়েলি এনাউন্স কৰা আছে কিন্তু মই জানামতে আৰু 3টা ঢুকাইছে কিন্তু আমি হেতু কি কাৰণে একচুয়াল ৰিজনটো নপোৱা কাৰণে মই ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো মেডিকেল সাইডে ক্লিয়ার করার পিছতে এটি অফিসিয়ালি এনাউন্স কৰিব পাৰি কিন্তু এতিয়ালৈকে 2 জনটো ঢুকাইছে আমি হেতু করোনা হোক জেনারেল পেশেন্টৰ কাৰণ হেতু সবৰ কাৰণে সার্ভিস আমি দিব পাৰিম এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো অফিচিয়াল ড্ৰাইভাৰ ঠিক হোৱা নাই তথাপি আমাৰ মাজতে এৰেঞ্জ কৰি কি ধৰণে এই সার্ভিসেস অফ দ্য এম্বুলেন্স ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে Det piangkang corona war krem kangtang thuploba jok laso wur pen kachepa jok dunjia phanpura Karbi aron barim karkli amai tiripi amai tumpen patir pi ponsi puthot difu manja kachelenga towara railong than chikema asi karkli asai dengpon Karbi aron barim karkli amai tiripi amai tumja semet aruni phaisir ke pani difu pen manja kachelenga towara railong puthot karkli ponang kok lakin non puthot det pi aru corona war krem kangtang thubo majoksi hako pen Karbi akhai tumki aninga pokita makistu kilong hut setame awur krem karkli ke pheju pensi pran moi kachirai pon bo majoksi non corona awur pen setame kachipa jok dunjia phanpura than thiliasi akli ponu pusi kaka amei pujuna singteron pen pachini awur krem pen kachipa jok ponjia phan difu manja kachiteleng atowar adak chike ma karkli pon karkli ka phejo tum jongsi karkli dim avi pulute lada kaka tum karkli ka phejo dim difu manja kachilenga towara railong akli dam tami puta me phuben pachini ponthu pini than chike ma se karkli long dhan sing teron longki be rajan be borsing rong phar dhan sing rong chihon dhan sing be lapen thon sing hanse atum karkli asai long chitong don eli tum son hen loge Karbi Anglong angkang duan seteme ni tum kido kidam la penon apor hut timon langno lasila so dime bangsi kidam tang nile tum hema long ripi asi tamili tum akli pom lasi non son dak thak si pin thos seteme dak dipu mate nil tum kidai headquarter lo lasila so headquarter long pe nil tum claim pon lo te Karbi Anglong atok anu an seteme longku long dang ki duan te Karbi seteme ile tum ho hakku ben tame ile tum ke laso porom puthi do ile tum laso karkli ka pheyu bensi piniani ante ile tum reng dok ring ni son si ile tum chan janang do no asi thon thos la son thos si pini thos tame ni ile tum la dang bang karkli pon la bang ke than
acik kamu aku pulo pulo labang sawur putak awur klaim bega cing raya pan Karbi Anglong ngarat kang pia pan nilitum kini labang sosial pondo lapen labang so nilitum Karbi aron barim ka kliamai nilitum ahin pen kacike ong tum mate kinang sot ahor muan nilitum apan nang kirap dunja apan nili chuardom lo akehai Karbi Anglong Autonomous Council ACM akehai tuliram long hang apan tim non ke bang gini litung pan labang so asong pan am sose chor fi chupayo ahin bang tangya pan nilip tum pan ang rabdun popo salang lipanin paper lapan an pardame MP ake hai forensing be alang lipanda tuning rilo je Karbi Anglong Autonomous Council pen nagarab dunja pan SMS hin pen non malom mesin pen sangti phurlong li pupen kupia pot si phurlong li puma laso puthak pini mithang sai hemlong phirangkia mai kipha SMSA mi phulyon ingleng pen ke pachini pon ke langroi long pen mesin pen sangti phurlong li puke Karbi Anglong Autonomous Council pen order lo nangki pido la pen forest department atum phan setami palilo lasi SMSA hin pen setami chidon dunlo labang so lo ke thang ni phain ko ra hinia ni pen si palilo la so long mesin pen jong si sangti phuret bulote langroi langjing setami hino lapji busininje la pen Karbi Anglong Autonomous Council pen ke patlang pon isi bangki truck dan truck pen akyong ke sangti roi ponong li puta pachini pon thu la so long setami SMSA hin pen chidon dun pusi phirangkia mai long ningje Mohola long mesin pen phulong li oke je sen moholdar supplier association of tulsi mesin angke bon si apa cha thang asom si theklo je hokke da bangke la bangso lang roi long mesin pen sangti phulong li oke lage la order du lage council pen si je langroi long ke mesin pen sangti phulong phunang ni bukan do ge lahai order nang pido aso order kopi nil tumla sen supplier moholar association pan tami bang kopi na parap do so kopi ateng pen si phul sang mesin pen ke ki phul ke nang nelu wa bang ke nil tum kan do sing mai sar si iklan makam pina si mesin pen piposi phulong li tu alam prutang te la ke ado be division office mate DFO office pesitame ranger atum ana pesitame mate assistant conservator isiap tu anta pandamane alu pali thailo bit alo anta bit office lo anta alu pali thailo uthe adak mesin pen latum ke furbaret ke arona belu bang correspondent tanah paklang tang tu presiden tum tadu we moholdar atum mate la union atuman ke soron ke sedon se ke melo langroi langjeng apa stami kanghon ponason lo tu lahe kado ma thadam se itu langsung mesin ben purong na nelu ko bangke ni sedon perfect dalam si sepetlai council pen keparap alu tadulo dia pen keparap alu dulu kado ko be dulu masih lahir kado ko ke tum sini ni ko ba kali jana ko sini ke ko bangke oper bang ani tum ke forest department long afan si kecerap dun lo lapen tum union ai sap pen kami itu ai responsibility dulu se langroi langjeng sita lo tang buat mesin penjat pen ekdom kurbaret jatore pute langroi langjeng te henon dagri council pen ba authority pen order ka paklang dadu truck thipu asaka cap pen athak adu tak asaka truck pen athak an ke sangti ke paro lo nang ni hema sangti ro truck ke rong alu silucok rong alu dam lo te akar diga truck bulutang te towar rong alu ta towar kaplang nu adu kopi lahai alam ka long lo si council pen sitame la sakat truck agari pen athakan ke solai long nami kusi alang kita alu nang paklang dut nil tum mata kopi nang pidot taksi dolo si nil tum ta son taksi chuni rilo la saka ke ongre agari mate truck kardik pawang ret pawang nil tum ta chekro jelo Turang pale lo department da turang pale lo pini SMS bai fu kan picot mo kalilo hadi itu la bid office mana kadu ku moholar fanda alu tai PL je mesin bonapo kulon ditum jinian kadu itu man ke mesin bang stop lap lo lapen aku
jitu karjulong pom het tumi halom chehra chehuri sai polam ke hola jitu ki phur dim ta lage amhol no hisok chela illegal lo lage aku ki phur tum hala ki phur tum ta lage illegal lo lage kang hulu lage kan itu bang ke jinio no tum kadu we mohlo tum bang ke pulong le pulo machine use long le pulo use de lo chepro sai lo de machine na use de lo labor se si lo ko bang ke la pen ko people si machine bang use nang lo pol bang so the bang sa lake isi ke department tum tham esen lo langroi langjeng ta the thedu langroi langjeng long kidu pi jon to penang na machine kan rote penangan no hormu heno la penang ko langroi ta heno big langroi ta prang don don kan de king fu don si don bang ke dom rj lo la machine pang sibla lo heno la lo langroi ta lang la liver bank hedi langroi kula heno la lo sa hai ko reserve lo department la ke mata ki lo hedi asin tum ke cha churo lo chikloi dum lo alang tum ke mata mesen lo je sang tidu poling le itu ning hang ning claim ta bar chok che claim nang aron le claim nang itu business claim lo kote ke dak mo future khana ma thapon sila hai kam claim ke le chung lage mission alam lo si mola tuman ya so nam si mission lo nomlom so por phan berta mong ton ponsana chora pok chukor jin jin nang na igar koi bong manai wang sarak thane pok chukor ong ko people no bong people te igar koi ni pok chukor elo ti men do nang nam bidam thani chi chakon elo ajo porto lo ke bong pharmacy jingkira ko bunan ke dam lang no hi ki long bang pu jimin ni pok chokor do wai nang pidun tha lada ka tok 24/7 open pu 01 tang pu man nangli tum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nili tum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo lahen lo alon medical store icheng si karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponik ji lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long ponik ji lasi difu medical college and hospital opposite alon medical store along nangli tumtame humring non anso se kachini jiaphan aber kipya number along humrik tame dihina mopi putot bertalo wangthulo Diopani MSC constituency ke parlo bornirja hawar angkang pini anerlo por phai khri sira achitim apor malom men tomon thepi ke chap lapen RB ki thejok pinang an hemrit lapen biri bithung ason ke e ki chiason kanahok dona berta pherang ki bisulek thepen bertang pale tomon RB ki thepen hemrit kanahok dona hemlaki langtu kilinga rong amikar boy thorteron khemson rongphar prodip ronghang lapen debiswar singnar hem henudun बोर्ड होइतेरो ना हेमा बांकी आ हेमा मासी रुपराय लोलापेन दोन थोमा तुम हेमके आसारनुन जापलांग चोरलांग सिता बोर्ड होइतेरो ने हेमके आ हेम मासी दो थाय बिदेलो लसी की सुंग की फो बांग फो तुमपेन प्राप्जन पेन किराप किलोंग जेफान कार्बियांग लोंग तोनमास काउंसिल कचेरी की थे की दिंगा तुमफान कचुनिंगली पादुपम रोहा लोंगालाम की जुचिया को पुथत इनुत बिहार सोर संतोष कुमार कार्बी पियाफान चोलांग रेमदल Karbi piaphan meklangnu nulangnu kachiplang aphan manja police station along IPC 25/21 U/S376 aron pawon ponsi aron atingpen kangsai aphan hem kangsam along bengpontanglo Bihar pen kebang ningkan ICC dolang tangte meklangnu nulangnu keklem ji aphan si Karbiang long arlo kebang loma Indian Constitution alolong ketok dak 6 schedule along real arlo along inglong asotung phan keraikon ki pinang jedim lo ponta Bihar pen bangsi manja pen langbu ku kidamatowar chinthong teron along along puja mining stone crusher long keklem Santosh Kumar Karbi piaphan kether ke hapen phongpho an kacholang rem haidet ke Indian Constitution aron karkan binonglo mane la paro abang sedi la dukan lo ang po nang ther nang ha po la video he
video nang paklang mane la son akai no video he munit pan ari keng rakhet ari rakhet akeng rakhet angin nang do de te la son sinang pachi loji jok phana than ri pusi nili phan kinang ki pu la nili ta chithana hede lo yok phana la pusi do bom ma chicha kone ong ama sara tu mana than de lo oho chichini ne nali tham the man nili ta than ji pulo nang pathan long de lo la paro ka bang he tha jok phana than ri than lo de nang pachi loi pusi nili phanang ki pu ke amani lita nili pa nili po pu he ma sor pha nili ni ne lo khai tam han ana chi thana hi aju si wang wa la he ma sor bang hadi kam dam lo teng ke la so philo te wang ju ti lo aju kon por se bang lo bang ka aju no dos alom lo te ki wang lo phong ni gali lo poya lo phong ni gali lo pas bar ni do lo so na dio na paklang po na pachi lo ji po pol hai video paklang manili ta fere do ga ya lo ma chipi du na kok lo la solam ke puthak radu tumpen adai ki dove gabang phuphan nep ingnang si police riding hodai dampen manja police tumpen IPC 25/21U/S376 arona tengpen papon ponsi meklang no lang no kachiplang aphan hemkang samalong beng pontang lo labang so krasrar machine ke pang ni along inut ashok parik lapen karbi tum bang hini long ribe lapen jiten hanse tum cherap tun pusi rongara tumpen pachini Karbi Anglong Territorial Social Security Association Katsa Mai Phu Semson Intia Hemalong Kidam Tang Aruni Pioneer Kepani Phirangkia Mai Kipedupon Phirangkia Mai Long Sumila Ronghang Pia Phan Apran Karmu Tumphan Prabjin Pen Sudak Akangsai Pinangji Polam The Puthot Kapachini Ponthu Athe Nonanta Kangsai Lam Klardak Long Lelang Pusi Mai Phu Pen Ningje Phirangkia Mai Long Katsa Kongchun Bang Rangsina Tiron Pen Tiripia Mai Long Klem Bang Phu Bang The Tumta Chitong Don Ilitum Kachinghon Amuso Sumila rong hangpi alang likai piuthi chi unang kok alama puthak pini itum asong ben puthot labang solam kaning ye tunang kok mate ning du ku chipak lang nang kok ka thela phelo pipot ma le putang te pinang an ham phang asong Karbi Anglong angkang pi khuplup lo adu ko we labang so su pi apha ahok pet chom rong me aning ka pang sam je aphan pura akang sai ke hang bonta me piniar ni an sitame labang so akang sai theklong le det lo kang sai ke theklong kali tan ong te non ke aphiong labang so alam inglim ong son si theklong lo lapo sini tum ning duk lo labang so alam puthot ke peklang thuji bakani yi thuji phani tum ning alu sutami ning duk lo pipot mal putang te labang so podang kili tum hang hepin dabi bepin si aron mate law and order administrative department atuma bang Prabjing pen labang so ke chok che bang pho phan hok pera kang sai ing sai nang ye polo bon sitame non anta labang so kang sai ye phan ning ki the la pen ke thek long atwa avidet la posi pini nilitum ham phang pen puthot government of Assam la pen government of India la pen ilitum dak Karbi Anglong kachari atum lapen Karbi Anglong administrative department atum hantame nitum sodak pen kachuning re kangtung lape hello angkang pi chot kali Assam angkang pi chot kali itum India angdang an sitame monpi lapuson keculang rem pen ke pathi amu ke theklong le dia jia phan sini tu mahin bendame ning the ponlo non ke labangso kangsai ke du chot kali labangso kangsai ke juji kali non ke ilitum arta ke jum hek ningkang serkep dipsika soikia alang li sitame puthot labason alam ki nang klang tang lilo lapo se arona teng pen insai sitik lapen kechok che bang photom phan la puthon hasti pipe le putang te la puson se an su se phere meme mante la puson si nang klang bomji la si ili tumpang bar me suar lu tu phan India along mate itum northeast lapen kechok che bang photum la puson si behave lo je jom 2 January ben ason si suar lo tu phan lang rem lo Karbi Prime Time kila pansi kang ton poiklo to mi thakmi korang tur